Mriso Odumfo Umma Yeda Wase. Ono kwarfo ne wafra yen ene enresu ye okese. Papa una abri ode wo asem ejapa meja me hume amaw. Wangasa fa me so na fa ye na wowrad opɛ kasa na umma ene enresu ye etie o Jesus Christ de mu en mabɔ mpaye. Amen. Ene enre yi Nyankopɔn ama ye tima yegyina so a yede ye edwuma na wɔtwemu nyinara na mekan na maame so mse wo ho no e krado a mekan wi obekan ama yen e wotwi ne mu ntino mekan English version no na wi a na wakan ama ye wotwi ne mu or see Ephesians chapter 6 verses 10 through 16 or 17 or say final words, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all the strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in the dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Therefore, put on every piece of God's armor so you'll be able to resist the enemy in the time of evil. Then after the battle, you will still be standing firm. Stand your ground. Put on the belt of truth and the body armor of God's righteousness. For sure, put on the peace that comes from the good news so that you will be fully prepared. In addition to all of this, hold up the shield of faith to stop the fiery arrows of the devil. Put on salvation as your helmet and take the soul of the Spirit, which is the word of God. Amen. Ene enwure onu nyame no kwarefo na de bia oye no nyame de no kware na e ne niema onyankopon nasem e no kware trodo nyame epese menu mienu ewiye mremu yetenase e wo no kware mu enu nti no donhwiri se na nyame eka se yebetimi aye ne eso no nyame anu a esi gina pintin e wo ne mu ye fa na sem no ne ye asem ne kenkan fo suafo asem eyefo it sounds say Christ a onu ye onyame ba prako pa ofiri osuru musuru ba ye kan the temptation wo godness na wo Matthew chapter 4 na ye tu se osefo no efa nyame asem etwestere say or the be defeat Christ but essence say Christ na mu ya asem ti no say osefo no kasa na oyi na atwene say nyame asem yen say nyame asem say enti nyame pese me ka kire nyina wala yin say yenyina onu kutu na asem so na sem no kware na sem sika enufonu no yenyina so enu kutu ne betimi edi nkunim yedi osefo no so yedimi fa hwe eni osefo no so jese nyame asem kutu eni betimi edi ne so onua enye book bi obi atro eno botwem de kenken because Christ buy no one be kotu obi book the only book Christ kotie Bible nyame asem pe na Christ efae se bibiara mu enunkuto no so no gina no de akasa oka sabibre enuanom ewiye mre wei se yanhwe yi a yasombe heye na se yasombe de dede se na trust na chest ewiye mre no bedu a nipa asombe ye hene akoba bia ye pete yasonte no eno ene ye pete betie but Christ ebesem be ka kire mnum ye no say yenya no kware asem no guto so na asem no yen so na asem no nie fa na asem ne ye bibiara so no ka say yen put on the belt of truth no ehun ya pa ewiase mo say no kware any one ma na there's nothing to stand on or say righteousness are perisher so even so righteous are perisher then what will be the rest enuanom ewiye mre we say you
also na cage the Bible can also say you na yes is yes and your no is no a na aka cage na ya tro so adene da hon ma e say de to no kwamu eni say yi free akwamu ye de to no kwamu say na me pese e da no kwamu enuanom hwe enum tofo aka say will your anchor hold in the storms of life when the clouds unfold their wings of strife, when the strong tide lift and the cable strain, will your anchor drift or firm remain? We have an anchor that keep the soul steadfast and sure while the billows roll, fast into the rock which cannot move, ground and firm and deep in the Savior's love. Are we grounded in the word of God? Minu mi ye tintim wo nyame asemu. Masemu a be pese me say ni. Si ye ni asem na kranti no fonu no, si enkra yen ni ye ni so a ye say ye kan asem na ye asem na ye fo. Enya asem na kenkan fo wi fufu. But Christ pese me ka kire minu mi say ye ka asem na ye di so. Se na asem e ka kire yen. O se men for obi hu mrasepo do nua se ho. Do unya se wa so ho esanse minu mienu yemu bia ntan ye ho hwese se kan twa sibi osu bobra sibi osi su sade hye wo nu aduane ye ma ye nu aduane sa wo jeja na wo chi ade na anwo petigu hu sibi wo de wo yira wo nyankopɔ se do unya se won ka se ho sa mnedu a oduma ye di so enuanom si ye diso a eni betimi osefo de ye nua bi ahosem bode kura ba ye begire mu ne dia mu ye nua no ye mfa ntu ya no ne ya ton ye nua no ye sopre ye nua no ana ye sopre ye nua ase ye nua no enye hie saying eni be diso na mmom ye begire omunyame nkuto asem so ne de boyembra enu nkuto the Christ eni defeated Satan am not betemte no nyame asem en nkwawom nyame asem ene tin ho moda nyame asem enyansesa ye sibi esi tro nyame asem so over 4,000 years ago no nyame asem so hwa there's no other books aton wo wiase ma fa na nyina say trust them Bible no every obi ni kwapa obi onfie Korea a Muslim for you so wo hwema wo kotu Bible sa keke Korea no enuanom ye nyam yasem wode amaye esombo. Then as Christians then ye di ekura asem no na ye kromu yem say ye di asem no so ye asem no ye fo or say the belt of truth no koridi en na ya no me say kwa ho kire kromu a ye nka say be ka no kware e sense say an ka no kware na the accuser of the bread oba accuse ye o nyame anim say ka o say enye oba ni na hwe so ogina ma odi atrocity oba accuse ye enuanom edu time say seka enufonu a eka wo Hebrews 4:12 no o se nyame asem is like a two-edged sword etwa no yemma asem na etwa no se dribi kwa na se nyame ya yemma nyame kwan na onye ye na ni mafun bia we mu no ono anya de eyi firi mu enuanom nyame asem ene betime clean all those things for us so o ka wo John o se yete na asem nti ye ho ede efi enyan so oti nyame asem a no di asem so no ya asem so fo a efi bia wo mu no nyame na kasa yi de na asem de eyi se feeling na efi mu ahoya pesimkunya me nkwam de me myself and I nyame yi na efi wono no wonya atenkama onua wonya atenkama odofo wonya atenkama udofo anuanom wonya adegama nkumafo you was some mindset we say ma worry be me ya ni nuanom ma ye di time ye nuanom ye loso it sounds like we are so many mess but so we Christo dia wo be ma no kra na edi wanim wo be do mo say wo aso do hwede enuanom emra ye wo mu eye mrebone enye brebe say awiase avoyembo de biam de me ba life so me kaye see koda ne ya nsori bioma ye ni nyame ntem to say ye ni ntem to say ye ready see ko hie gya no ye ready me boss akokoi abri bia me ba life so me boss akokoi enuan no kwar trudo nyame aseme no kwar no
enu kuto ne betumi ama yabo brapa enu kuto ne betumi ama yenya ehwesopa ehwesopa is the word of God, the word of truth. The me asema efi edem ne nka bi nhom enu kuto so na esem num die no ye gina edi bi biara and nothing else. And this ye see Christo awo ye fufuro ye abode fufuro a ese abode fufuro niam na ese de num ye de ye ntini ntina se ma wiase biom odna sem na adware num ye no odna sem a ese kanifo no de amaye ose ye fa na sem no na sem is truth ye fa yes na sem anyese belt ye fa mo ye sem ese so bi kokwo na the pants in the trousers ro mu a say defeat right no defeat no ese wo hihye ho na wo belt na wo gina ho no se odombere ma okoko di akonu amba se obi ko aku na ne trousers ro na why na defeat na ewie wo hia no kwa na belt no wo di abomu na wo tun egina osefo na ada no enua no emredu se be gina wonyame asem kutom na ye hwese so a of you put all every piece of the armor, the belt of truth, and also the body armor righteousness. Righteousness. I would say I'm at a kunkriyem. Yentina so there. Kunkriyem. Kunkriyem there. Kunkriye. The bitasa kunkriyem there and then you are lying so. Then a bit should say a kunkrufo. A ma then a bit should say a kunkrufo. Ya tari shim a bit me say a kunkrufo. Ye no kasa a bit me say a kunkrufo. Ya dia ye ni ye body language bit me say a kunkrufo. Ye ni e hwa ade bit me say a kunkrufo ma. Enuanom se say this end time. In say me nyame asem awura ye no ye ma wiase mum afayen. Den na meka ye ntitu ye ma me say me mo lie so but ene me gina ye ma sututu pa. Ye bibia ya artificial. Ye bibiara ay artificial. Ama ye bibia ya artificial say. Ye bibiara na naturalness na eye righteousness na me de aboye no ni na ay artificial say. Efri ye ni nchimi ye eyelashes ye tinyi ye modure ye bibia ya artificial. Ye mu bi ho ma ye nya kaka ye yensa but de bia gise ko hye ye moyere so obi kaka kra ye nsa o maintain naturalness no kra anka obenya healing but ye sori a ne ma ko twetwe ye moyere su anu enchire so ye Kristo ni ba me kan ni dwam enan pay ananwiri akire ye me kan dwam me fa nto nchen kra ye ma wiase influence ye too much. Nyakopon aboy den se ne seso but sen ye ho sese ne nyame dia ma yem bia ye se yempe ne nyame dia ma ye ma bia se yempe from breast implant to butt implant to the implant ni implant ko bibiara ne nyame dia ma bia no ye ntrasa kunkrumu ne we are so attractive to the world, the things of the world. Yes, esua abrofo. Enuanom onyankopon bi obo egu yenu the reason why oye yin atuntum no. Onim nentira oye ye atuntum edi ngu ho no. Ye ba oman mu a ne ye fese ye de na abrofo. Ni apo ya ho ya woro ya ho from head to toe. Won why no oyofo aham. Won why no oyofo bo won aham. Ana oto okronkron mu ene me ka no kra kire ye. Se ehopo enyame chiwade ehopo upo ho a e wala yesu a enye konkron ma urade enye konkron ade. So if we are living righteously now ni bo ma ese yi free abrabom yi ni free no na nyame nyame abrabom nyame no osi bo biara no e na fenti no bo si ti biara no e nyame fe enti no yo sa enti emma me sense yentres wa hotimu yentres ahotimu e ade a ehia nyame na ebesa akoso biom o se yensa emfa the shoe of peace e de na asomdwe the shoe of peace
the shoe that bring peace. Anu asumdwe ho me se wonni asumdwe a wonnam bebi a obi abetime hu se wonni asumdwe abrabom. Umbu anko but so wonni asumdwe so why ha no I heja. So bi kra kan bi kra na enye bufu kra po a esense wonni asumdwe nti no fa say bufu. Obi kra no sire enu joku kra po na uhun say joke no fa na bufu so esense wonnam no asumdwe bi eni de eni wabrabom. Wonni asumdwe nti no na obi tia wona asike na agin Kenya. Obi tia wona so just obi tia o mini say o heti wona so e bi jovial we bi ono kasese. Oh no we chima kotun baby fufuro. E sense wonam no wonni asumdwe free onyame nche no wonni bi. Oh na se wonni asumdwe a obesi say and what does that esuni di achiro bi am obi attractive to you. Also ye Christiani but unama uni asumdwe. U Christiani aye no whenever it says in Nyame Bible see all come see my peace I live with you, not as the world give but my peace I give unto you. Say Nyame am pass a Christiani Nyame am wasumdwe a onua unama we need to me ji wo akoma mu we need to me ji ubu ano a de bi ubu ano a wo kan kwagye ensam a kire obi. So be abemebu essence wo nyame asomdwe wo munti no so be abumu kra bu a wotumi ka rechichirsem a kiro yakon wotumi oyakon ni daso wotumi chichiro obi hwere say nyame ho no onua na okom biara no onyame kan say nyame ho no obeso mu akose wieye essence wagidedi wodi nidi ato ho so essence wodi nidi ato ho so nti ogu nidi nanim asenda unya nkura hyensem ka kire obi basa wonni asomdwe a wosem waka asomdwe nsem a kire obi enuanom asomdwe a meka ho asem se wonyem asomdwe a hwe unu obia tena se asomdwe mu ampa wombo obia suspect wonni asomdwe a de bi robo unu bi suspect wey esumesi Brenton de bi robo bi suspect but what do you do pefe no asumdwe fi onyame nchen a onua wontusu asusu bia emo onua biara essence asumdwe a nyame ekọ di jai no ukura bi mu dendenden enuanom amreyem ne we sa put on the whole armor of God here king enuanom enu koto betimi dey pull down any stronghold. So what she show we ya or self on the banner helmet to this shawa the helmet of salvation who shawa or two a jam said there or two arrows said there essence a helmet you know add that you know arrow no adria ain't penetrate that didn't da na enya wa mwahwe enuanom ye nyankopon odo ye mpa ye na wa kire ne ma se ye hyehye ho a enkundibe ye de abre nyinara onu anim se osefo no demons no omo ne nete omo nye fantasy omo ye real obonsam na bofo omo ye real ye kan mo free osoro no asase so no magu ye ebinu gu nsuo mu ebinu hyenua mu ebinu gu abu mu ebinu apum omo me bebre nyame so say ye di na sam so ne ye na sam yefo a ono obeye nkomafo obeku amaye osafo no entimi emma emetataye eni esukunim da. It says the trust mark say greater is he that is in me than that which is in the world. Na etim mu no ososi na owiase enuam se pese nyame tumi yekese we mu a nyema waka che nyina se ye hye no ye be hye amane ni onyam ede adedi o ya brabom na se ye hu botrobojo na ye hu kwesi amankwa kusasum okọ akosi da sorry a o in pafufro okọ edwoda eduma in pafufro why camelio bebia osene odu bebia odi afrafra ofeti bebiara uye saa ubu ho kwan ebo sefo no enyan so uye saa umo sefo no apaham so ofo mbe no onu pe biara enuanom nyame atare akwa ose yenhye no no kware mu yenhye no kunkuru ye mu
yen she nyenya atenkama ye ho yen suma ye ho yen sre nyame adoma ye ho emra ye wo mu eye emre bone ese ejina ema no kware nkuto enuanom ye nyankopon odo yen ne do a emu ni hwe bia no ama me no mienu na odo yen ti no abrin na oba ebebo enkoko se ni bi hon ma ese odo ye ma no kwan ma ni yifiri emu ese ma onu nyam kwan no oyifiri emu no oyifiri emu a eni be hu na mi onyam esan so tena se ma onu nyam a akonim ye den kra no ni atwa Yesu a ena na henchaw ebe me no mienu dia but say ye give it up ni ejira kosi wie ya ye be hu na mi onyam eso wo Yesu ya brabom na say bi ba eso attention bi ba eso ni ya say ye kwa bisa ana say na ndem nkra bia to say last week me ka hwehwe o say encounter all joy never ba eso biara no ye fa ye ho twire nyame ye fa ye ho twire no ye fa ye ho twire ni yie ye fa ye ho twire no kware mu ye nkoso nyame no kware mu o ma koso namasom no wo no kwarimu obi nimsa majume ari enya kwa oh mi nimsa majume ari enya kwa enuanom yensum nyame ohunhum enu nokware mu o se saa no mu enu na eja no orepe emra Jesus ko hia semra ni wuma no o se emra bi beba na nokware asumfo no ebesum Jesus wo hunhum mu enu nokware mu enuanom nokware the belt of truth na ye ka Ephesians hon mo eche se ye fa mo no enu ye fa nokware emmo ye mo nokware no na nu nguto ni behu onyame enu onyam we en osurusuru nyame odi amame se me fa me nyina e wo lai so na enyumre odun osurusuru nyame onchira nasem so na ngu akpapa so na nasem no ye mfa ni so ne ngina asem yefo ye da masi e wo Jesus Christ demu amen. Adie wasam yameda oh wasam no yameda wasam yameda eradie wasam yameda ampa enanwre so onu nyame nasem aye denti or the ensempa eye enode abre na enwre ye be sra onu awurade se ye be bompa ya se so o me ye na se no o kire wa Ephesians chapter 6 on no 10 down no o se ye hye ho ne na ne ye wie kuno ne da so ejina pintim awo nasem enti onua ye mwe ya no enua no ye mwe ya no ne ye se nyam se onu kasa hye ho mofam eno hu no mofam na ne ntimfe ni osefo no so empaibo saint mi nku ya hold ent mi nku Jesus okun na ye wurade okun odumfue yes so dumbo ayo no kwarfu nyamie me nyina ho wasem gutomu o me nyamie ntintim wasem o yenyi wasem ne yefo yenyi wasem tiefo wiefifo odombarema yes so me ntintim wasem esekenufo nunu me nyame be gina so ne de nukuto ayem bibiara odumfo dumbo mo enkundi re wa ma papa yenti ge bibi erade yes so sheyama erade sheyende ne fe se osafo no nyima nyinara odumfo hyehyɛ mo wasam na eba no se ye hyehyɛ ho ye ne fi magina akosi awieye odumfo ye stress of dumbo aye ne ntimi nyina akosi awieye odnokwarfo no wa wafra ye nim so wafra ye nti no wonyuma pa no babo ma ama ayi akosi awieye odumfo sense una obakunku bia ma ye una yo sabare ma
odi akun nanim wobɛko amomma ne huani onyam ade nyinamu yɛda wase ɔdomfo yɛyi odi ayɛ yɛhyɛ odi na ne onyam sɛ wo yɛ nkomafo ne nkomafo yɛda wase ɔdom